Kita coba memanggil penyanyi 2 orang. Ya, Mbak Lina sama Mbak Dani. Ya, apakah para penyakitnya bersedia? Lagu ini spesial buat Bapak Suratan Takdir. Lagu Teng Teng. Ya. Iya. Umi, lagu Teng Teng ruang kiri. Kira moto piti dotare kan disawer kayak Umi. Siap Hamsi? Siap. Siap Hamsi? Siap. Alhamdulillah. Ya. Teng 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 madarane angik labo anak ketua RT tei aon karate rai rempakone kurante se Teng 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 madarane angin labo anak ketua RT tei ao nakarate madarane narente rai rempak tandarate se ronggan dei tente sencala kone katente etakutante mambi abola sente ronggan dei tente doho di terminal tente etakutante mate verero sente se digoyang balina Bang Rusli. Ya. Yang Mbak Desi. Ya. Astagfirullahaladzim. Teng 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 neku oto tente raisai ombo tente edaku utama karente ronggan dei tente doho di terminal tente etakutante mantelero sente ronggan dei tente sencala koneka tente etakutante mateverero sente bi abolan sente tante mate patren sente tante bi akacan sente tante pokaronan sente tante amma sale malanggalo karachi puci taimbe nente jarang bapontor ile sila awan bisa isarowan amma sale malanggalo karachi puci taimbe nente jarang bapontor ile sila awan bisa isarowan ronggan dei tente koneka tente edakutante mami amo la sete ronggan dei koneka tente edakutante mami amo la sete digoyang teng 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 madarama bu ade aka anak ketua RT tei ao nakarate madarane enarente musik raire pakatandarade
aku de tente rane eku oto tente raisai ombo tente etaku tapakarente amasare malanggalo keraci puci taime nente jaramba kontore le esela awan bisa isarowa inasale malanggalo keraci puci taime nente jaramba kontore le esela awan bisa isarowa deng 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 tong dong 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 dong. Terima kasih ya. Para waktu ain banan rondong. Iya. Mata raut tak umi. Mat 7 gerasi mat prawa Honda mati pusit seroduan ge. Setuju? Wow! Iya. Honda mati pusit. Iya. Baiklah kali ini saya bersama Hamsi. Ya, Bos Batman. Tolong kondisikan rokoknya 1 bungkus. Hamsi rotala tembaku gerongkona. Ya. Tembaku kele. Sini dulu Bang Hamsi. Bang Hamsi ini asli dari mana? Oh, dari tadi. Iya memang dari tadi. Aslinya dari mana? Dari asal usulnya? Aku bawa anak Warko, ita. Iyo. Demai bune asa. Ya ita ke menggem arako woromo tapi asli ita kita be. Ada kau. Relosam di dana atau udah mai semain telangi? Iya. Hah? Dia mau neksis langsung di mana? Yo asal usul ita ke. Karena manusia ro. Bingung sampai kayak. Oh anak oh. Iya. Ada nggak ada jauh anak. Iya. Oh anak. Ah, iya. Wah ke laulan datang baku kele ni anak. Tapi landa kayak ini. Dan tadi di mai dia anak. Oh iya. Iya. Aka umi namanya cikin 2 umi ga? Iya. Iya. Luar biasa. Keluarga dai. Iya. Terus astagfirullah. Keluarga bau rumpak. Iya. Ake mak kuat tanggung ake nal. Oh, ake galong. Oh mak ake galon aku tanggung. Mabe boto pensile. Oh makare, Yuni. Iya oh, boto pensile mai usah. Oh, lumayan lah. Iya. Oh ya. Kerating daeng. Mai buan oh. Ya. Mai nete se anau. Baru di sore anai. Mai ni ana. Mai ana. Mai ringup tak ke anai. Maju 2 langkah. Hamsi. Stop ana. Ake galong. Ya. Ake aku tanggung. Ake boto pensile. Foto pensil. Ya terima kasih. Lengkap coy lo ini anai. Deh make kulkas. Kerating daeng. Anu, lo speaker 18. Iya. Ah, ya. Oh. Ake subwoofer. Dani. Kurang umur nawana. Ayo. Kali kendang. Hamsi. Iya. Mai telah lampa sempelai. Iya, tapi ana. Ese kelatiniu. Oh. Ah. Main bali ara kowo pe ana ro. Deyo nih, merah. Lete Lanjut. ana. Ya, musik. Bang Musli. Inaro amai madadoho malandaloi waraloi pilituta piloko duhaloki joina akhirnya iya ilu nih Iya. Sebune coy make ana. Bena. Boto gratin tae. Lain keratin dae ke. Ake ge anu au boto au simna es lah kiri.
Fanta. Fanta katinda sama pada. Iya, iya. AKG 25. Iya. Kalau mau Aka, Aki semune. Aki Subwoofer. Iya. Aki 175. Kalau mau Aki makin nggalik makin ini. Iya, semune dah. Hah? Kalau foto pensilnya make sekitar sodis Pak Menteri. Pak Menteri, sini dulu. Sabune stoi foto pensilnya. 7.000. Pak Menteri. Itu dia. Pak Menteri. Pak Menteri. Munai tempuringum Pak Menteri. Astagfirullahaladzim. 5.000 Pak Amai. Ya. Sia. Salah pondok. 7.000. Iya, buka angka itu. Mau angka itu ya. Iya. Balo. Wara doku, wara cobe. Dom aja. DPH warna merah. Mohon izin karena waktu sholat duhur akan tiba. Mata melanjut ya, izin nanti sak bulan kayak patung kayak mata seroh dua ke. Iya. Wati pinan loin ini. Iya. Oke, kita lanjut nanti.